Patalapatu at Samoa la Samoa Entertainment TV mai pia nei fo iaso. E o mai ile se fulo lua o le sa lulua so lo stuo no Januari. O lo tu mau pe le lo stuo no ila tau o lo a fie COVID-19. Lo stuta se ila tau nei o pasese ai o le to lima tanga te fai ngā drenga. O ila tau uma o lo fa ano ko esea ai o le ato i fai e iaiso su enga i le aso tofi nei aso lo su fito Januari. O lo fa awa pea ia le la saratonu po level 3 le lanu mumu. Mo polo ingo fa lave tutupu fa fosei i le tapuni ai o le tunu atua. Na sano po i le fionga i palmia, fionga fia me Naomi Mataafa, mo le sila fia le tunu. Ua whainga whono i ngai e le kapeneta i le so. Le toe whaawa wina o le tapunia ato o le tunu. Mo le isi luasful fai tula. E afu atu i le tula e ono i le afiafi o le sotofi. Luasful fitu o Januari, luafe luasful lua. Se ia aulia le ono i le afiafi o le asofareile. Luasful valu o Januari, luafe luasful lua. E whaawa pea o na tatala mai i le balu i le tae au, se ia o i le lua i le auli. Atai au, aso tofi luasfulu fitu o Januari, luafe luasfulu lua. Au nanga maia inga o le tatala ina o nei au nanga. E peo na mua i whae lo atu i le atunu. Ele ese fo isa tali mai ele fionga le minsta o le mtanga longa le soifua maloloina. Le fionga valasi tonga mangata fito sele ina uafsinia ile mai aneai. O le fono le kapeneta ile salulu. Positive o la ko positive. Ola ya kauga. Ja, okay. Awela se ka ko mai fo. Ha? Wes ka ko case fo. Ja. Umoli ai leo se li ima se tama ita ina mau wel poloka awala. Lea o fa asolo ine yor covid. Elengata ina molia ai o ta fi ai fo le to lua le. Fa pena fo i le la ta vale. Sa nol se kom sina o tanga lo le mfal pui au apa au lo tino Filipo ina uafsilia o le to lua lea na su leo le la ta vale poloka mama wai ia paipa e ulai le fala au fa sa ina o le aisa o lo masalo mia fo i pepa o le pasi le sa fe lo ia le la ta vale o se kofi na mia fa asoli tu la fono e uli lo ta fia na venga ma to tele ile au no fu fale pe ta ile o asa isa wanga e to tono aina i Samoa i fa maumanga al fala tonga to manga mo e pupunga tia talu mai le sto na i matene e o mai ile so ele o malo no ia la to la na telefonio le vali salau fitu valu fitu pa sa no ai le prestenio to manga le fionga sili niuli na jan ina o sinia ili tapenanga fai le loto ai tona i mato lea o no fota siaita maiti na batu i totonu ya fianga o sawanga le silia o le ono sifulu o lo talsi mai ai nei. So Camila nei o le no visitors le ai masesha me as for Saria no ba ka tenga for the lockdown so le Saturday lola le fleka well up until now le ngo for oh my god it's just one whole bubble le ko yeng straka ese la mo ko wako ko no look after el campus la ko with Kennedy o le tasil nei o modi mau o le ngana nui fa tasil le tunu ma le usita ia o fautua ngale malo e pe ona yaile nei yaso atoa ile taulanga ye pia ile le ai o se tavale pa o vanga na ile o leo mata vale le o fasalau ai o nanga mana mia o lo ma fai na ilo ai tavale pio ai ilungo le awala ai mai se o taulanga ye pia ai o lo moli mawina mai sabai o ko linga lava fo ina o lo o yaile file mu mga ana o le strofi nei le to e tatalai o nanga masini ai po o nanga mana mia ile tau le valu le tai au, ile lua ile auli. Ia matoe wha awawa tuai, ia le ase ia auli atu le tau le ono, ile apiapi o le Friday. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas wha apopo ngai le aso a tai au, ile alofa o le tua, ai wha soifua ia.